Kuthiwa akubona bonke olwana abayizitha zakho. Kungebona bonke abakunceda ngabangani bakho. Mina mangisho ngithi kuyenzeka ukuthi uzalwe nomuntu nibe igazi elilodwa. Kodwa imiqondo yenu nembono yenu ingahambisani. So kuyamela uhlakaniphe ukwazi ukuthi ukwenza nabantu enihambisanayo ngaphandle kokuthi ubhekeni nokuthi olwa nabo ngempela bayizitha zakho noba khona imisunderstanding eba khona. So kuyomela uqaphele abantu abaningi balinyazwa ukuthi baphoqa ukuthi ngoba ingane kaMani noba umfowethu beze begcine belimazana noba bebulalana kanti ke izenzo zabo bezingahambisani. Kuthiwa zazimbili izingane esiswini. Kwathiwa uphethe izizwe ezimbili futhi yizitha. So kuyenzeka ukuthi nizalo lonke kodwa ningahambisani. Uqaphelisise ukuthi ngempela kuze ningabulalani. Xa kuyikuthi kungumfowenu ningahambisani, phuma kusenexesha. Ungame ekuthini ngumfowenu mhlawumbe okunye ungakwenza nabangani. Nibambane nomfowenu ngokunye. So abantu abaningi ufumana bengasakhulumisani kuliswana is just because they didn't realize ukuthi hayi lo muntu sidalwa sonke asidalwe ngokungafani. Izizwe ezimbili bezilele zivudle esiswini esisodwa kodwa kube izizwe ezimbili amaphupho enu angafani. That's why kube nodokotela notisha kube nesecurity kodwa bezalwa ngumuntu oyedwa ngoba sizalwa sifumbethe izinto ezingafanele. Bonizwe liqokozela nje ukuthi abantu abafuni kwamukela ukuthi hayi ngumfowethu kodwa indlela esicinga ngayo ayifani. Akudingi ukuthi nize nibe yizitha. Ngathi ngiqedile. Not everyone you fight with is your enemy. And not everyone ozalwa naye eninephupho elifanayo.